Dr. Daniel Yumbya ulani Muteti va Kauntini ya Masaku Niwakosoa Woni kana Muvango wa President William Ruto wa mwaka wa 2023 Yumbya Aineenea Kyathini Kimwe cha Mutwaano Kuya Kangundo Niwaweta kana Kuvika vauve Maundu Maingi Silikali Itaaisa Kwianiisya Ainengane Ngelekanyo na Mulati wa Kiw'u wa Silanga Wathwake otau ni wolota kana Maundu takisomo na usese ivake nyatima na vaivata Silikali yongele mawatho angi be wa Kwianiisya ala mevo boni Muteti na ile vote. Daniel Yumbya weta ona kwithwa uwe Muvango museo TV ndaya ilukwithwa gutema undu maingi mataisa kwianiwa na vatevata wa kuongelela mawatho angi tala mwenenthi wa nengio makwianiwa nthini wa lungu ya miaka 30 kana mwaka wa 2030 taene nthi twenda twambe unewa evaluation kana scorecard ya 2030 tumane projects ila sieketwe na ila itaneekwa nundu tutona kwithia na projects mpya kana activities mpya utambete umina ila itiele. For example, kukwito kamba tuisota bwa 2060 twailota bwa vision 20 Wathwake ndamu yutaile either Wathwake ndamu yatunengie Kiw'u nikanokethia kila musi wena Kiw'u vision 2060 bikea Mombasa Road kuma chumvi kwenda udhio bika salama ile kidha ya yeduo courage na Kuvika vau maundu mawite mainamba kwianiea kana kwa ila isione cia ndwani na mwene thina namba ukwata witula wa ilite kuma kwi Silikali pe issue ya masibitali vision 2030 yaitie kana matakitali maketha patients atongo imaketha matonyo the public hospitals dineza kuona minister onomwe uendete Kenyatta National Hospital aende akaitwe na ndineza kuona ona county hospitals atongo ima counties mundu aidi kuitwa hospitali zusi ya county kutu yambo sisi ya 20 vision 2060 vision 2030 ikindu ya wetete na ya wetete wa Kiw'u cha unywa safe drinking water neka weta kana kila patient aketha atonya kuoko 5 kilometers less than 5 kilometers akavikia health facility na yamba kwa health centers nasio siele kwitha sina ndawa sianite vision 2060 Kiw'u masibitali malelo isune basic rights siando na housing no the nonge kono for me in as much as debate ino ningwenda ulika na ningulika ndi by the way ndio mekea lakini nienda tuambe unewa scorecard tumanye kila cha ile kwekwa oingi niwongela kana maundu takisomo mainamba kwianiea kana kwa ilonesa ondu mwana maundu mausese ina lama ende na uvingisa nthino ya Kenya katika vision 2030 ubo wa free primary education, free secondary education, free university education has not yet been realized. What are we doing about it? Siana si misita soma kondu universities expansion ni their full to capacity. You siana ila itiawa after intake ya KCS, KCPE kwa kana mekamutia wa 7. Mina kwa kamutia nyusu alamatia wa Mate University there are quite many ma KCSE. So for me I would like to say that to review balatu witandi na tuisonga na ndiaze kila mundu ile participate kuma Kangundo Kauntini ya Masaku nyene tawaboni Muteti.